Thutha wa mihango ya kuruturira andu kuma mutito-ini wa Mau gukorwo eteriirio kwa ihinda, riu mihango ino nitanyitwo gucokereria ihinda-ini riothe kuma riu agikorwo murugamo wa munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ari kaunti-ini ya Narok umuthi ni kurutithio wira. Kama serikali sisi tunaelewa vilivyo umuhimu wa mambo ya Mau, umuhimu ya water towers katika taifa letu la Kenya sehemu zote, na tuko na mpango ya kutosha kuhakikisha kwamba tatizo hilo tunatatua. Ruto ria waritio igongona-ini rimwe ria mathiko mwena wa Narok ya muhuro augite thirikari ni ihotorete guthaitira ihumo ciothe cia maĩ guku bururi-ini guku aria maingirite mutito-ini wa Mau hamwe na ihumo ingi cia maĩ marutĩirwo mukana. Mihango ya kuruturira andu kuma mutito-ini wa Mau ikoragwo iri ikaraihu hindi ciothe yanatabanio, kuria njatukano nene gatagati wa atongoria kuma ukabi-ini na aria a Rift Valley yumiragia na njira nene, amwe makiregana nayo kaimana na aria angi makimenyita mbaru na njira nene undu uria ukoragwo uri kihumo kia ndugamano ya kiuteti. Ukisikia kila siku tunasema mambo ya Mau, na hiyo ni kitu hatutasahau na hatutawahi hata siku moja kukataa kusema juu yake. If we do not preserve it, then even that argument ya kwamba ati we are bequeathing this world to the future generation, itakuwa useless. And I know here we have emotions because of the Maasai Kipsigis conflict, na hiyo haitakugusa kwa sababu wewe unachunga Kenya mzima. Na kwa hivyo watoto wakizozana, hiyo ni yetu sisi. Maji yote inatoka hapo ndio inatengeneza Mara, Kericho, Kisii, Kisumu, Tanzania. Bila Mau hakuna nchi zozote mpaka Egypt. Mambo ya mazingira sio mambo ya jamii fulani, sio mambo ya kikundi ya watu fulani. Mambo ya mazingira ni mambo ya Wakenya wote. Kuma kurugamia utemi wa miti nginyagia uthamia wa andu aria maingirite ihumo-ini cia maĩ, thirikari ikoretwo iri muhari wa mbere gutongoria mihango ya guthaitira maria maturigiciirie kwa ihinda. No indi uteti uria utungagio mihango ino uthiite na mbere gukorwo uri muhinga munene hari gukinyaniria kioneki giki. Ruto riu agithingata atongoria othe kunyita mbaru mihango ino kuona maumirira mayo ni kiguni kinene kuri bururi wothe. The test of true leadership is in finding a solution to the challenges that face the people we lead, not in going on to talk about a problem. Ngirifuatira Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.